Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe, e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. Lesedi FM tshebeletso e kgolo Makgulong A Matala. Ngwana mme a go re go botse potso, ba kile ba masaja o le ka hara bata tse kgolo tsena, wa di bona di bata tsena tse kgolo tsena tsena reng ba ke ba masaje ba o sidile o le ka hara bata eno, ba o tshwara ka matso a tetseng lerato, o tsamaye fela o pakama fela kapa o fetoe fela o tlo ba o sidila mona. E ra santsana o sidila mona a ba o tshela ka ice cream hanyane a ba ira ice cream yana ya ngwana mo kila o monna hela my bro hela my bra o kila wa feta da boy ye khaitsedi yaka ye ka hara bata tsena tsa lona tsena wa tsore ntate a massage ntate a massage ho tloa mona ba rahanyane le bejana po ha ke le bejana po ke ice cream a re tsarara ka ice cream mona shwe a ba re ntepe ya ngwane shwe ya o kile wa fumana nako nngwe stock suit sena wa se bona e re ha o dutse ha hao a batla se tshwere motho wa hao a fihle a o fe sona so e re tsena sengla a o skenya mona molomong mona se be se fela ile monate mo chocolate o le rato bathong ao man o entse jwang Afrika Borwa phoso e kae e re mo dutseng teng le motho wa hao ha ntse o dutse fela nako nngwe ha hao ka tlung ha re le dutse le phomotse e ka ba room mo dulang teng e ka ba ipei mo dulang teng nako nngwe ko o emele motho wa hao o be le bina fela sena. He lifted me up. Oh, Jesus came down and lifted me up. O monate jwang o bina di fela le mosadi wa hao ka tlunga. O monate jwang o bina di fela le moratuwa wa hao man. La le re le ntse le jola hona jwale. Le ke le be le nako ya o mamela bo Makgulong A Matala man. Ho ko be monate a ko shebe monna hona jwale. O re oh my baby, o re oh my darling. Ke a o rata man. A ko shebe motho o jolang le yena ban. Morao tjena he. Re tlameha ho bua le ka tsona ntho tsena. Yeah. O dutsile ena lona jwa la o so monyale o lokile ngwana mme ke kgethwalo empa a ko mo fele rato le wa le hloka le hasna next man mo fele rato man, just lift him up man, just lift up man a go phamise moya wa ngwadeno wa motho man o so go utlwele dipuo man. Ntate Maine Khotso dumela mofokeng e motle ngwana chifi ntate Matala moruti wa ka ke ne ke tshwere tsengiwe o motlwile nna ntate ke mo utlwile hare he lifted me up. Oh yes mofoke Kore ha ke wile oh yeah he lifts me up. Hallelujah. Ore hona le nako tse nkileng ka purukana ka tsona phuka ka sudubana empa le sola highland pichel. Amen and amen. Ntate Matala e re kenya mo henana na Makgulong seng hona leo ke lu tlwang le tshatsitswe ka matla o ke sa kgoneng ho atoloka moruti le o tloa mo tlwileng teng o fihlela mona mo le nna ke hlwansefala o bua nnete nano lena le kubela mollo. Hallelujah. Ka hare ho lona a se ditlhase empa ke kganare ya mollo. Hallelujah. Ntate Matala o senga kajeno lena haeba ne ke dumelletse lenaneo la Makgulong ke lakaditse hore lensola modimo kapa lenaneo lena a re leng ka re le inena ka hara lensola modimo. Amen.
eba re le arola dikotwana tse pedi e le mo ke tlang go hahlaula metsotso e lesome karolong ya pele eba metsotso e lesome le metsomehlano e tla ba karolo ya bobedi lebaka ke lela ntate Motabo bana nako eo no thakgoa ka yona go bile le potso e dumadumang gaong ya ka kelellong le moyeng le sefubeng sa ka Amen. ha o ne o ama lerato ka utlwa potso e re na le tshwereng ka utlwa potso e re lerato wena o tshwereng mme ntate Motaung o tshwere ka jeno lena ke a tseba gore o ye o hahlaudi haholo pele go nako ena ya sewa sa gona jwale Amen. ne re re mohlomongwe mo theki ha re re ha o yo sone mo Israele Hallelujah. neng o tsamaye o thinya ntate Motaung o sone mo Russia empaneng re o fihle mo go na le mo tshwanetseng o kgale teng mo kabanteng o tshwanetse o lokise ntate Motaung tikete ya hao ya sefofane mme tikete ya hao ya sefofane nako yeo o e hlokang ba hloka ditokomane tse felletse moruti maineo ya kae jwale ntate Motaung taba ya leng yona ke ena ke ya gore ga o fitlha boemafofane o shebe mešaro ya hao ntate Motaung go na le tsela yeo o tshwanetse mo hlahlojwe ka yona jwale potso ke ena lerato wena o na leng lerato ka sheno lena letsatsi le la kgwedi ena ya Tshitwe ga e hlola matsatsi a mahlano lerato o na leng o phuthetseng motshwareng ho wena ntate Motaung lerato le ya tshwanela le tshware lehloyo lerato le ya tshwanela le tshware mohono lerato le ya tshwanela le tshware bokgopho jwale ntate Motaung re ka phaposing ena e bitswang custom re phenya di-suitcase e re e phenyang kapa mabokoso re a phenyang ke yana ntate Motaung a bitswang lerato obane mo ntse o tsheya o tseba hantle gore pelo ya gago e mpe obane mo ntse o hlaha hantle o apere hantle empa ka gare o apere ditshila obane mahlo a gago eka ke mahlo a edileng empa ka gare o a tseba go na le letsitsi lerato o tshwereng o tshwere lehloyo Lerato o tshwereng o tshwere mohono lerato o tshwere bokgopho o tshwere ntate Motaung jwale re phenya di-suitcase re phenya ke ene bitswang pelo bua ntate lerato o tshwereng na le mohlampa o losenkileng ka mo utlwa ha bua episodong ya pele go bakorinthe ntate Motaung kgaolong ya 13 gobane ke e mong wa baapostola ba ngotseng dibuka tse ngata mme ha o no ka bua ka lerato o no bua ka yena Paulusi ntate Motaung lekgethele re leng go lona ke 923 ntate Motaung buka ke ya pele ya bakorinthe chapter 13 1:3 ke manara go 1:3 ntate eba Paulus o bua mantswe yana amen o re mme jwale e seng hosane jwale amen e seng kgwedi e tlang jwale mme jwale tse tharo tsena di a sala 923 lekgethe e o lona moruti 13 verse 13 au o shapa ka 13 to 13 ntate Motaung ke sebetsa jwang o seng hona 13 to 13 ntate Motaung ke shebile le nako re na e re beile ho kae mme jwale he banna mme jwale tse tharo tsena di a sala tumelo tebello le lerato empa e kgolo tsona ke lerato ntate Motaung a re ke re hlopholle temana ena a tsamaya ngwana chief re ke re hlopholle temana ena mme jwale tsena tse tharo di a sala
e ka re momamedi mana le teng a ka ba opa matsoa re jealous down. Amen. Tsena tse tharo di a sala. Ya pele o re tumelo. Hallelujah. Ntate Motaung tumelo e bona dintho tse leng siyo. Jale e bona dintho tse leng siyo. E ba tebello se di level. Eba tebello ha e lebella dintho tse leng siyo ba tumelo. E hlile ke tshepiso ya dintho tse soka ba di hlaha. Eba lerato le se le re ke rata ntho e ke e bona. Empa ho tsena tse tharo Paulus se a bua re ye kgolo ho tsona. Ke lerato. Amen. Uthando. Lerato ke lona le leng ka hodimo re ha le ka na utlwisisa lerato ke lona le o kametseng dintho tsohle ha le ka na utlwisisa lerato ke lona le o ile motheo. Mme jwale tse tharo tsena di a sala. Momamedi wa bo jealous down. Thada. Tsena tse tharo di a sala. Ke tumelo. Ntate Motaung ke tshepiso ya dintho tse soka ba di hlaha. Ke tebello. Tebello nthona eo tumelo e hulang e ba tebello e se e emela. Lerato. Lerato lona ntate Motaung e ba meselere nthona eo e boneng ka tumelo. Eo e lebeletseng. Ke a e rata. Empa e kgolo ho tsona ke lerato. Empa e kgolo ho tsona ka ho fetisisa ke lerato. Ntate Motaung wa bo utlwa hore na Bebele ha e bua ka lerato na e reng. Maine. Tsena kaofela Paulus re tsena kaofela ke a di bona. Empa Lerato. Le monate lerato. Le dipompo. Lerato ntate Motaung le etsa dintho tse kgolo. Amen. Momamedi hopola hore naneo lena re re arola dikoto tse pedi. Amen. Le re itse re qale karolong ya pele re ke re qale leratong re bue ka lona. Paulus o itse ntho e leng kgolo ka hodimo tsona ke lerato. Ntate Motaung mathela ho 949 ke a ho yona ntate Maine ha re ya ho 949 ke kopa fela ho feta bo rakgwebo hobane wa tseba hore khara lenaneo lena bo rakgwebo ba matha lebelo ha ba qala ba utlwa lenaneo lena ke bana ba se ba fihlile. Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. Ntate Maine. Ntate Motaung re santsane re eme lerato re tshwanetse re le phethele re kene karolong ya bobedi. Ho tsena kaofela tse tharo di a sala. Moruti wa ka. Ke tumelo. Tebello. Ke tebello. Empa e kgolo tsona ke lerato. E kgolo tsona ke lerato. Paulus ha felle fela epistolong ya hae ho Bakorinthe phuthegong ya Kolose kgaolong ya boraro ho na le mantswe a buang temaneng ya 14. Ka mona ka ho ba Efese. Ka mona ka ho ba Kolose ntate Motaung 949. Bakolose chapter 3 verse 14. 949 ko ba Kolose Ntate Motaung temana ya 14. Temana ke a 14 hona ke bula fela e re ke bone eo e re ha o fihla ho yona ntate Motaung ke a tseba hore komporo ya hao e matha ka lebelo le legolo. Ke yona ntate moruti wa ka re 949 moruti wa Bebele ba se bua mantswe ana re ka hodima tseo tsohle. Haleluya. Le apare lerato. Ka hodima tseo tsohle. Ka hodima tseo tsohle. Le apare lerato. Le apare lerato e le inchamo. Ya phetheho. Haleluya. Paulus ntate Motaung ha shebile phutheho ya Kolose hore ke a di bona dintho tseo le di etsang Kolose. Yes. Empa nka hodima tseo tsohle le apare lerato. Ai Maine. Le ikape
ikapese ka lona jalo ka ha motho a ikapesa ka kobo gore le ikapese ka lerato jalo ka motho a apara sutu kapa kosumo gore jwale lerato lona le ikapesang ka lona re ke tlhamo ya phethego ntate Motaung wa kgonagala o phethagale lerato moruti ba inetopano wa kgonagala o thale leratong wa kgonagala o ntlafale leratong wa kgonagala o hlanalafale leratong wa kgonagala o phuneletse leratong wa kgonagala o nyologe ka lerato wa kgonagala mamati a bulege ke lerato wa kgonagala bana ba gago ditsela tsa bona di bulege ka baka la lerato Paulus o re le apare ska ba la hlobola le apare shebile nako e le ngwana teng ntate Motaung re ya rona lenaneo la rona le apare ska ba hlobola o dula o apere lerato o re ntate Motaung ha o tsama ka lerato ha o robetse o robane ka lerato ke ha no taboro le sebetseng tsena tse kgolo o robetse ka dikubo tsena tse mafotsho impano mo robetse di male lerato o apesitswe ke lerato mo manejere ko ba le yona hape ka udima tseo tsohle le apare lerato e le ntlamo ya phethego ntate Motaung Paulus ha bua mantswe a hore ya di bona dintho tso ke le bolelle sensona re le mamellane le etse jwang e patao di matsotsohle le apare lerato wa tseba ka ha o hlaga ka lerato ama wa tseba ka re batho ba bona lerato we ai ka di matsotsohle da ka Motaung ke popa re ke shebetse manela ka diso le sota ba re sheba ka bona ba o suhlalo sore ne a ka ba wa pergasta ka buile ka di mo be hente lerato maine ora le a ka ona le dintho tse ileng tsa utlwisa bohloko mpa le ngapara lerato ora le a ka ba ona le dintho tse ileng tsa etsa o fello ke boroko ntate Motaung ore a para lerato ora le a ka ba ho ka etsahala ho be le ntho e bitswang ka re ke insomnia ho wena a para lerato bosiu ha o ka hlobaela lo ho thautwisa lerato Hallelujah. LOVE lerato Hallelujah. ntate Motaung ke ntumelle lenaneo la Makgulong jwale re tsene mona ke utlwa lelekela sena mona ntate Motaung a sentseng se matha tlasa mantswe a rona ha o no ka haetswa o senha ka jeno lena ena o nona le pina ya lerato lenaneo la Makgulong re le fetole tshobotsi maine kore ha o no ka bana le pina ya lerato re na ntate Motaung o bitsa Robi Malinga tsama le mosare mthande ha ona phoso awusuka o re na o bitsa Brubanken ha ona phoso Hallelujah. ka pa o lata ntate Motaung ke popa tshwarela ho ipepesa hore e ka nna ba sekele antiki o ka nna wa lata mpharanyane ha ona phoso ha ona phoso ntate Motaung ka nna wa lata the Commodores ha ona phoso kapa wa lata yena Teddy Pentecost ha ona phoso ntate Motaung ha ona phoso o ka nna wa lata Barry White ha ona phoso ntate Motaung ke kara lenaneo la Makgulong momamedi wa ipotsa ho etsahala re tshwere lerato ntate Motaung re tshwere lerato Buona pina hai nelle tenne che tare o mo atametse ha santsane ntate Motaung re shebile lerato a ba sabina mosa a ba sare o mbane ne santa a ntate Motaung o bo so sheba mahlo o skaba wa sheba mahlo fela o rate Pero ya oíste a que se me na DJ sin
tsona le mogau wa mmile na batho ba ne ba tshwanetse be ba se ba le haufi ntate Motau re kena karolong ya bobedi karolo ya bobedi e re leng ho yona ai bata ba ya lerato ena e matla ai maine hai wa tseba lerato le etsa o itebale ai ba batla o itebala wa itebala ka hara lerato le etsa o etse dintho tse ntle ba lerato le letle lerato le etsa hore ntate Motau ka nnete o bua dipolelo tse ntle hobane ka hare lerato le fupere botjha ha le rake lerato ntate Motau ha le etse ho swabisang ke a tseba mona mo kelenteng ntate Motau o ntso hata dikonopo tsa hao ho ya kwana le kwana ke a tseba hore jwalo ka sebata ka hara moru ntate Motau o hata mona o hata mane lerato le jwalo le iketsine ebile lona ha le ya tata o tlo le bona na le jwalo le nka nako ya lona lerato le tsamaya ntse le phaparetsa le utlwe ka bare le utlwa ka lona moruti maine ene nna ka nqena re ke potolowe thabo lerato le jwalo ntate Motau lerato le iketsetsa monate ha le etsetse monate o tlo bona lerato le jwang ha le emele hore ho bapale makodulo ho tantshe lona le bapala makodilo ai wena lerato le jwalo ha le emele motho ba ngole ke kopa ke mpe ke ya dimelentse la puole ya industry ena ya entertainment kapa ya mmino ha o ngole di-lyrics lerato le iketsetsa mantswe lona ka bolona o ya kae ntate Motau lerato le felletse karolong ya bobedi o itse batla thabo ore thabo yona e batle o e fumana oh yes ga wana le dintho tse ngata batla thabo tlohella dipuo tse ngata batla thabo tlohella bohloko bo o ileng wa butlwa wa feta o bona batla thabo tsotselela thabo kgetha thabo ntate Motau wa pele e thabileng na e jwang maine etsa dintho tse thabileng batla thabo ho na le ntho o e buileng mona e ke sa tsebang hore na ile ya feta polletsi na empa ne nkile ka e tshwara ke kopa ke ya dimelenswe ntate Motau na information technology ile ya wena ka hara spiritual hard drive ha o bua hore o tshwanetse o hlothabe lefatsheng lena maine jo thabe fatshe lena empa ne o tshwanetse o tsebe thabo ya hao na ke mang e seng ke eng tshesa e re ke pheta ntate Motau momamedi e mongwe o tla enta kgatisonyane nse ke kopa ha ke pheta ke bue mantswe yana o tshwanetse o tsebe thabo ya hao ke mang seng thabo ya hao ke eng thaba hona jwale re kgweding ya Tshitwe ntate Motau kgwedi e re tsebang dimpho di tlabe di fapanyetsana di ya kwana le kwana thaba batla thabo o re ha bina motwaitwai ye mong ntate Motau le mohlophehi ya nena batla thabo ha nka le kala a nyolosa kgohlo o re le re ke boneng ho yena amen gore ke bone phomolo pata ke gore thabo ya le go morena ha ena phetogo gore nna thabo ya ka ya dula hodima dintho empa e dutse morena Jesu gore ke a tseba ha ke na le yena ke dutse ho yena o dula ho nna le nna ke dula ho yena jalo o bua mantswe gore ya dutse ho yena le yena o dula ho yena mme ya mo beha haholo jale ntate Motau mmina thoko ena ya reng ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu ke rata temana eno ya bobedi kapo karolo ya bobedi gore le re ke boneng ho yena a le ntse le mpotsa na ke batla eng gore ke bone phomolo thabo e leng ho morena e tshware mo maine e tshware
bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. E re a ke tswa mona ke boele ke khutlele ho ntate moruti Maine lefu wa Maine ngwana Chi ntate Motau ke kopa ke mapheka lebelo le sa dumellang moruti le ha o ka etsahala ke fumane tekete le tla arolelana le wena o seng ha ka jeno thabo tsetselela thabo fumana thabo amen ntate Motau thabo yesa tsohle thabo yesa tsohle ye monghabi na kantle ho mina propena ye ile na ngona sefela sore na le mpotsa tshepo ya ka hona le se ke se ratang sore le rata ha re ka bona Jesu le tsatsi la rona taba tsa hae ke lesedi le kisa le fiti ya ka Motau morena Jesu ha le pelo nya ho le fiti le atso morena Jesu ha le bophelo ba hao bohloko bo atsa ba tsapa morena Jesu ke thabo ya hao o feletse ya monghabi na hore Jesu tsatsi la ho loka ha o sheba ka mosale mohau e ba pelo ya ka e seloka o re nkedisetse sefahleho sa hao ha ba sona le mokete ntate Motau Matala a sa nkgeding ya Johane ko re nako ena ka re nkabe ke e tshwara e ska ba ya matha re ya sa nkgeding ya Johane kgaolo ke 12 kena ho yo batla morena Jesu mo fumane ntate Motau ke manenga kgaolo nya 12 ke manenga 20 ha bo hole ba kgerike moketeng wa ho rapela bibele bua mantswe ya matemaneng ya 20 re ha bo hole ba kgerike ha ba hara ba tlile moketeng wa ho rapela 21 re batla ho Philip wa Bethsaida wa khaleli ya ba mokopa ba re monghadi re rata ho bona Jesu re bone batho re phokahetse re bone metshwaro re phokahetse empa jwale re batla thabo e felletseng morena Jesu ha le bophelo ba hao e ba tsiya ya bophelo ba hao Nehemia o bua mantswe na kgaolong ya 8 temaneng ya 10 re hobane Jehova ke o re hobane thabo ya Jehova ke matla a rona ntate Motau Modimo ha thabile ke matla a rona le rona ha re thabile ntate Motau ke se thabisang pelo ya Jehova ba tla thabo ska senya nako ka disuwa ska senya nako ka dikabang ba tlathabo ifumane Paulus e mongwe wa apostolo ba ngotseng ka lerato hore moruti Maine kwa lenaneo la Makgulong tate ka lebitso la morena Jesu re a leboha re fumane lerato re fumane thabo mme re a tseba hore thabo ya rona ke morena Jesu mme modimo wa rona re a tseba re wena thabo ya hao ke matla a rona re a leboha ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste amen ntate moruti ke ile ka re kutswe hanyane fela ho bo finele mane e be re easy on me ena ya ader kutlula o di batla moruti kutlula o di batla moruti ba ba la tsa rona ke etse jwang ke a leboha khotso modimo o etse hantle le ka mo modimo o fileng ka teng bukeng ya dibuka ke a o saluta ntate wa ka ara se modimo sebaka e se mosebetsi so mo di tloela Makgulong A Matala jwale ke ya ho ntate moruti kwano mona tshebeletsong ya rona ya o seng hona